hi president uoye hambwa le fils de mwana jama hame ikayao ye pla préféré ha yo hambwa hambwa nsambu shere washale mnduo uko waja ushoka shilemeza de suluhu ya hoa nahe masiwa. Mais très cher. Ya emergency irudi anda. Yezi mwajangalie batina kibri ikonziani hata shiderwa tulika mzungu. Umgwebe nzakabati zifanye yao batina mu. Shamgungu saidio zenia. Ungabuze nguzo zokoli. Tanzani mwashelezeni rongo mbili tu. Wazee wa hatu owenda mbeboni wakana rongo mbili tu. Desheo shahemasiwa no uzima wa hemasiwa. Lelo zitambuzari hunda kutwisha mbula fungua esheo shamkomori. Na inasa mkomori atunjwa ukanga inasheo na nanje makala uzifanya. Haukawe ukubali ukanga we hilu we utufanya ndogo zake hilu. Inasa wajwa ukanga we nankambi ya bafuta 80 wakujuita kuli. Na mweshele ukahale omijine na mreka tuka shefu wa mji. Ndo. Gaka zalika siasa ya lelo. Ya amuhambio nga muhambio leo. Yeba nurabika mjajua haraka na abo reheda tike jaja. Mais attends, justement, et la habit datini. Najitayarisha 2024 kwa joka bakandida kwa sababu problem. Leo kamna ujoka wanrueka kamtinanti. Ngawe na haki. Yabundo banurite hao. Lelo wanzo ufanye vote. Ego zifanywa katika ukutinanti. Wakati kaurika Ulaya ngarijua wezijiriuka mmalina nzuani na ngazijangwa nzuwa sambalie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Yenga wanafikira ngapi kawa uzibali ya uje ureleshezo. Basara nzuri mwambie nukaze mbwana zatu za handani. Na singa sitwa yari rende nzuani rende mwali. Rijenga zija, ripare. Haina watwani wa hemasiwa. Haina msapanga wa hemasiwa. Watina utungua. Arijo huja. Hai, ba grampe. Yohabanga mjohenda. Garijo humdunga dingoni. Riketi rambe namna hindi nindo tuondese maisha hemasiwa ya. Garijar mafuti. Mbati mhadaeni. Bambula sujaila ikebanu karijari majapizo. Au kabanu. Yambula utinzo murai wasibuzile usotambisha manada. Hai, yabo ihoma ala ya mjaje. Karna ukawale au kale juangilo kali. Rinikiwa ezento saza wananyasi waloiho rimwereni. Neze salamu za hao. Warambi ya rimweshelezizeni. Ukaya otangani wafungu. Yoyokiri ekaba zubu kafa harumayensi yera isi utubili wa Komor ne mufti wa daula ne maulama uwadini wa ujua warenge wakati dharura haina mahabati sofa mngu au kaiti ya hatu kertirali o wade unu weneye wangamizenti yabo yonde mane kao eka kudume katsu yiha kuhunche ngujo yiha makuhendi kuhunche ngujo yiha hai ebana bahanku kuhunche ngudo yiha haruma mda utojo kamle wabo yebanu leshawiri hindi kabatizo hamba ganzao rini kale miholo rifanya inazofanya o afulana wanu watiparodisa tena Mbati mhadaeni. Hauka wangamizenti inu dalijuhe o afuna wajuhe haina mwana watania najue rifanya inazofanya kwa tagamizenti hatu aba sayinu ngarishili yao le kuhani wikao harume mahame sihumpara uoye hambwa le fils. Le fils, c'est-à-dire de mwana. De mwana. Ikayao ye pla préféré ha yo hambwa? Ye hambwa nsambu. Nsambu. Shereo ya kaurumia? Shereo shale mnduo. Uko waja ushoka shilemeza. De suluhu ya hoa nahe masiwa. Hope zamatso ne hikma njema ya haho ngonoje ya Komor. Dongo mbili nzima gajo hunde daula ya hatu. Hawo, garijo jusensi ya hatu. Ritenzian ya huive mahalatsayo ya mbore hemani awo na wajoja wanu waijuse waivuri zengamani. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nsiya hatu ya sangamani yotoka mna ipande wansi wewande jumwansi na wajo wanshisibuzi wanadamu shantudhani ukangwa wajo wanshiki binadamu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lesa fara leo ngama nsiya siha mbatilini Mrujo yonde sawa indo mrujo kahuvuri zonga mani endo relezendo wende kandido joka hanza kensi hamakri na uizi monsi ndaye hai me ata
yewe indo Azali Asumani naje yambe kazonda eske zelongo fara taze bazindongo zilono zibitifu Ungabuse ngo izokoli naje yambe kazonda ewasando bi wende joka umsaidia ya kensi hamakiri no wit mais attends eba no indo bi joka umsaidia le président Medad Sambi yemze Sambi ngorambio jumeza hamba na babon serenge fursa nimvoshele marhaba Azali Atuman marhaba zilomba kwamba dozo zin haivu ilomba timsaidia ke rais ahamba zalafanya timsaidia ke rais tiana agence liva dentongo zilomba kwamba za hunvungo na hunteza chel arende kajeshi na hunteza chel tivenze mwambia ni ntongozo mujue wanyu wa Komora ambazo tistojo Allahu alam ndo ajokanga mizenzi ya hatu baza eba ndo jokanga mizenzi ya hatu Lwazo kweli yehamba lwazo kweli hari za mazabira bakamruka yao haombe ya intidu asisi kartujua hambaje yabonge na mrambi yenye mwaziona ili rikahadhir haumbia dua ujana sheo ujana maisha mema ujana dini njema ndio habibu wale yaumba na Mwenyezi Mungu mkubalia awangaina mundu ukongwanzo harare zingawo hizo imipaka hiyo sisi sote sonti pia ridiko amanga mwesha lazizolo tokanza kenzi hezemvu kawodi ngoni wangalezavi sana kule hali opande uo ngabo wakati boko uruhusiwa mundu abendamo mnatike hama denzi esayo nole bakuli laje njizi ngabo zenjiba la zahafa mrenda njia adama zilazi zisiuha bamdu kana umaruha isonda nse safula tuvuza imada ngome timjani habari Singekosa nizo kazi jandaleo ridungwa za masaudu ritenge